nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka mbaheze ikaze mu Kirambi TV 1 aho tugiye kuganira n'umwe mu baturage bari hano turi ni ku Kiziba, ni hafi n'ibitaro bikuru bya Minembwe. Habaye ikibazo cy'abana bakwiswe n'inkuba barakomereka. Ni nyuma yaho mubizi ko ku munsi wa gatanu minsi 8 mu kwezi k'umunani hari undi mupapa nawe Mutayigaroni wakwiswe n'inkuba arapfa, akaba arashingiwe mu karere ka Minembwe ku minsi 10 mu kwezi k'umunani mu mwaka turimo niyinga hari mu karere ka Minembwe ku Kiziba. Nanone ndi kumwe n'umupapa hanga wazinye bana ku bitaro. Aha ni mu masaha 12 y'umugoroba musanze hano umunsi wa kane iminsi 13 muze muraho neza. Muraho amazina yitwa Rwunguza Mudende. Mbese bite? Habaye nk'igihe cy'amasaha 8 cy'amasaha 10 nibwo imvura yahinze, abana bari bafashe kuri imfunsi. Nibwo imvura yahinze inkuba ikubita abana bari batatu, umwe ni babiri ni babashe guhembuka, undi ni wababaye cyane. Arababaye cyane nuko turaja ari mu bitaro. Bari mu nzu bicaye n'ababyeyi, bari bugamye mu nzu y'umuvandimwe umugore witwa Nyampirwa w'Abazigaba. Bari bugamye bagiye mu kazi kabo. Imvura yahinze irakubita inkuba kugira ngo bava aho ngaho bahavanyijwe n'abantu gusa bisanzwe. N'abantu bahabavanije n'ubu turi ku Kiziba. Uvuze ngo bababaye bahwereye bakomeretse byageze gute? Bari muri koma bimeze umwe uri muri koma. Abandi ko baragenda bagarura akanya gahoro. Haraye batwitse none babaganga babwe ko bishoboka ko bamugarura ubuzima bwe. Birashoboka naje icizere wamuzereka none ko harimo icizere kwa Paul mukomeze mwihangana nta kundi gamwe mwisi byashika. Abana bose naho umugabo witwa Nyirikaziba akaba atuye mu muhana wa Mishasho urebye uri mu burenganzuba bw'amajyaruguru y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. N'abana batatu, umwe n'umukobwa n'abahungu babiri, ariko babiri muri bo nibo bababaye cyane, barimwo umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Bombi bakaba bari muri koma kuko umwe yakomeretse cyane mu buryo ari muri koma, ariko uwundi ntabwo ari grave cyane kuko abaganga babitubwiye. Ntabwo twabashije gufata amashusho yabo kubera kuko abaganga bari ko babitaho, bari muri ka ya urgence cyangwa se yihutirwa kugira ngo bakurikiranwe mu buzima barebe ko bagarura ubuzima bw'abana. Ariko ni inkuba bakubise bari mu kazi gasanzwe bakora n'ababyeyi babo, buganye mu nzu y'umuturage hari ku imfunsi hafi no kwimishasha abantu bahazi. Hanyuma inkuba irabakubita, ariko ubuzima bwabo hari icyizere 80% ko buri buze kumera neza. Mu Kirambi TV 1 ndabashimiye cyane kuba mubanye natwe.